Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu pitanja i odgovori. Ovo je kao specijal za nula ničega, to je za početak kanala. Ovaj klip će vjerovatno da bude no-cut video, to znači da neće da bude uopšte montiran, tako da izvinite. I idemo na prvo pitanje. Marko, koje ćeš igrice da snima? Snimat ću Minecraft, znači glavno Minecraft i neki drugi igrice. Gdje si se zaljubio? Zaljubio sam se u nikoga. Idemo na sljedeće pitanje. Mara, kada ćeš da igraš Agario? Igrat ću i snimat ću Agario, verovatno kasnije malo. Kad mi, na primjer, ima kanal 10 subscribera, eto tad ću. Znači, idemo na sljedeće pitanje. Kako si upisan? Upisan sam Balkan Square na kanalu. Idemo na sljedeće pitanje. Jel ćeš da snimaš kako igraš FIFA? Vjerovatno. Jel ćeš... idemo na sljedeće pitanje, naravno, to sam završila. Jel ćeš da baciš nekoga u svoje videe ili ćeš da radiš sam sve to? Vjerovatno ću da se trudim da ubacim nekog gosta ako nađem neki youtuber drugi. Idemo na sljedeće pitanje. Koji ti je najveći blam u životu? Slučajno sam se okliznuo i pao u kućeće govno. Slučajno. Da li imaš devojku? Nemam devojku. To je zadnje pitanje bilo i ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, subscribe please ili like. Također please. Ćao!